Murakaza neza rero kuri iri somo ry'ibijyanye n'imyitozo yo kumenyereza intoki. Mbere yo gucuranga turabanza tukarebera hamwe imyitozo imwe n'imwe idufasha kugira ngo iki kiganza n'iki ngiki bishobore guhuza mu micurangire. Kugira ngo murumva nk'agace nari ncuranze, murabona igihe ncuranga iki kiganza cya cy'iburyo, ibyo gicuranze bigomba kugendana n'ibyo iki ngiki gifata. Rero imyitozo idufasha kumenyera, fata gitari yawe, okay? Imyitozo idufasha kumenyera, mbere na mbere urutoki rwa mbere hano ufate kuri iki gice, urutoki rwa mbere turacuranga ko nta gace kamwe, uvuga ngo turacuranga inshuro nyinshi. Ibice rero turi gukoraho ni ibihe? Ahangaha igice gisa nk'aho ari cyo mu nguni yo hejuru, inshuro ebyiri tukajya hepfo yaho ku murya bisa nk'ibiteganye, nanone tugasimbuka fret tukajya kuri fret ya gatatu, nanone inshuro ebyiri tukongera tukagaruka kuri ya fret tuvuyeho kuri uno murya. Kugira ngo no mwitozo murabona ko woroshye. Twagiye no guhera hano nguni hejuru, rimwe kabiri, hasi gato rimwe kabiri, imbere kuri fret ya gatatu rimwe kabiri, tukongera tukagaruka hano inyuma rimwe kabiri. Ari nako urutoki rwanga rugendana n'uru. Nuvaho niba nkubise hano umwe kabiri nkamanuka, urutoki narwo rugomba kumanukana naho, nkajya hano kuko ndi ku murya umwe, n'ubundi urutoki rwa hano rukaguma hano. Okay, tugiye kugendana noneho. Tabara rimwe kabiri gatatu kane, rimwe kabiri rimwe kabiri rimwe kabiri, hasi rimwe kabiri, gera imbere rimwe kabiri rimwe kabiri. Ni ngombwa gutangira buhoro buhoro. Umwitozo wa kabiri rero uburyo umeze wenda kumera nkaho undi neza. Okay, turatangira nanone turakoresha urutoki rwonyine, nta rundi. Ruraza hano mu nguni hejuru, turakubitamo inshuro mwanze mukumve. Okay, vango ni hano hejuru mu nguni inshuro ebyiri, tukamanuka hasi yaho gato inshuro ebyiri, nanone tukajya tukagaruka mu nguni nanone rimwe kabiri. Ubundi tukajya kuri no murya wa gatanu. Ubundi nabi babwiye ko imirya tuyibara duhereye hasi, uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu. Vango ni umurya uyu ni wa gatanu, cyangwa se umurya wa kabiri turutse hejuru, ariko ubundi busanzwe tuyibara duhereye hasi, ni wa gatanu muri fret ya gatatu niho dusoreza. Nuvuga ngo turahera hano hambere fret ya gatatu, iki gice turahera hano hambere rimwe kabiri, hasi gato rimwe kabiri, twaheze tuzamuke rimwe kabiri, imbere cyane rimwe kabiri. Mwibuke ko izi ni exercice zo gutuma, zo kugufasha muri communication y'urutoki y'ikiganza cyano n'ikiganza cyano. Tuvuga niba ndi hano kuno murya wa gatandatu, nkamanuka n'urutoki narwo rwagomba nawe kumanukana naho. Niba nakubisa hambere ngomba kumanuka no hepfo nkamanukana naho. Okay, undi mwitozo rero tugiye kugerageza dushyiremo utuntu duto tugoranye. Noneho tuyokoresha intoki ebyiri, urutoki rwa mbere n'urutoki rwa gatatu. Uburyo tugiye kubucuranga ni umwitozo dusoje wa kabiri, tugiye kugerageza tuwukore. Noneho tugiye kugerageza tuwukore dukoresheje aho twajyaga muri fret ya gatatu kuri no murya wa gatanu, muri iki ahangaha. Noneho tugiye kujya tuhajya dukoresheje urutoki rwa gatatu.
Wibuke ko uru rwa mbere, rwa kabiri, rwa gatatu, rwa kane tugiye gukoresha uru nguru. Okay, uvuga ngo turafata rwiteguye niyo mvu ya ugahita uhindura ugafata neza. Okay, mbere twafataga urunguru ariko ukaba urwo rujya hano, ariko ngubu tugiye gufata rimwe kabiri rimwe tuhite tujya hano. Okay, umwitozo tugiyeho rero n'umwitozo wa kane. Ahangaha noneho biradusaba, turacyakomeza gukoresha urutoki rumwe ducuranga ari rwo urunguru, kandi bigomba gukurikirana n'amanota ahangaha dufashe. Izi mbibutsa ko kandi tukiri ku myitozo yo kumenyereza intoki. Twanga ukuntu umwitozo umeze, ndabanza nkubakorere. Okay, yes, twagiye. Nuvuga ngo turahera hano, turahera hano fret ya gatanu, umujya wa kabiri, rimwe kabiri gatatu kane gatanu, rimwe kabiri. Ubundi tumanuke urutoki rwa mbere rwasigaye rujye muri fret ya kane hano. Ahangaha sine kuhabona, ahangaha tumanuke tujye ngo ni rimwe kabiri gatatu kane gatanu hano, kuno mujya wa mbere noneho tujye muri fret ya kane. Rimwe kabiri rimwe kabiri. Nuvuga ngo ni rimwe kabiri, tumanuke rwa rutoki rimwe kabiri. Subiramo nawe, rimwe kabiri rimwe kabiri. Indi nshuro. Okay, noneho nitumara kugera hano dufata rwa rutoki twacuranyije hano turwegeze imbere aha. Bwa mbere naha rimwe kabiri, tumanuke hano rimwe kabiri, dukate hano rimwe kabiri. Okay, tukorere rimwe. Okay, noneho nitugera hano tongera tugaruke bwa mbere naha fret ya gatanu, umujya wa kabiri, tumanuke hasi fret ya kane, umujya wa mbere, fret ya gatanu, umujya wa mbere, tunyerwe fret ya kane, umujya wa mbere, tugendane rimwe kabiri rimwe kabiri rimwe kabiri rimwe kabiri. Wibuke ko urutoki rugomba kugendana, ntabwo rugomba gusigana. Ni rumwe hanga rimwe kabiri, namanura namara gufata hano nkabona gukubita rimwe kabiri, nawe igena hano. Okay, yes, tugiye kugendana none, ndabara kane ubundi dukomeze. Rimwe kabiri gatatu kane, rimwe kabiri gatatu rimwe kabiri rimwe kabiri, rimwe kabiri rimwe kabiri, rimwe kabiri rimwe kabiri. Okay, undi mwitozo tugiye kugerageza gukoresha intoki zose uko ari enye. Urutoki rwa mbere, rwa kabiri, rwa gatatu, rwa kane, turajya hano mu nguni hasi cyane, tugenda duhinduranya, dukubite rimwe kabiri gatatu kane, rimwe kabiri gatatu kane, tugenda dukubita muri fret ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane. Ari nako n'intoki zikurikirana. Urutoki rwa mbere fret ya mbere, urutoki rwa kabiri fret ya kabiri, urutoki rwa gatatu fret ya gatatu, urutoki rwa kane fret ya kane. Nuvuga ngo turakubita. Ukugerageza n'umwitozo wo kumenyereza intoki kugira ngo intoki zishobore kumenyera cyane, ducuranga amanota akomeye kandi tuyashurange neza, ariko intoki zamenyereye. Okay, twagiye hano mu nguni, rimwe kabiri gatatu kane, rimwe kabiri gatatu kane, rimwe kabiri gatatu kane. Igerageza ukoresha intoki zawe kubyumva. Rimwe kabiri gatatu kane, rimwe kabiri gatatu kane, duhende kabiri gatatu
kandi ni ukubikora inshuro nyinshi kugira ngo intoki zimenye. Ntabwo ari imyitozo uvuga ngo nakoze rimwe nasoje, oya, ni gukora kugira ngo intoki zawe zimenyere gutaha tujye ducuranga kandi twihuse cyane. Okay, umwitozo wundi rero wa nyuma tugiye gukorera hamwe nawe byenda gusaho gato, ariko turafata urutoki rwa mbere rujye muri fret ya 5 no murya wa mbere hano, hanyuma ahangaha umurya wa mbere hano tujye kuri fret 1 2 3 4 5 rufatemo neza. Turacyakoresha kandi urutoki n'ubu tukiri gukoresha ducuranga, ntabwo dukoresha izindi ntoki urunguru. Kubite okay, wahageze. Ukuntu umwitozo umeze rero ni cyangwa uri gukurikirana ukuntu umwitozo umeze. Umwitozo nuvuga ngo urafata hano muri fret ya 5 hari fret marker, ndayifite nge hano, ubwo nawe ushobora kuyifite hano hagati cyangwa se uyifite hano. Yes, okay, tujya hano, ubanza hano inshuro 3 1 2 3 ujye ahakurikiraho ari gukoresha urutoki rundi rwa kabiri, mubane hambere jya ha kabiri, ugaruke none umanuke urenga agafret kamwe ujye mu kandi. Urimo neza? Okay, fanga urahera hano fret ya 5 hari fret marker, ukujya hakurikiraho ugaruke uhituza kuri fret ya 3 hano. Tubikoresha umuryo umwe wonyine. Okay, twagiye urutoki nibwo dukurura hano rukaza hano. Okay, tugiye kugenda none ngenda acuranga ibindi bitandukanyeho, ariko tupfe tugendane neza, sibyo? Ndacuranga ibindi none wowe ukomeze. Okay, tubangiye kubanza tugendane. Okay, uri ready? Okay, 1 2 3 4 komeza gutyo. Komeza wowe, komeza komeza bya bindi. Komeza nice. Okay, iyo rero yari imyitozo yo kudufasha kumenyereza intoki. Ubutaha noneho tuzaza twiga isomo rikurikiyeho. Ntago nifuza ko uhagarikira ahangaha. Iyi myitozo ni imyitozo uhora ukora kugira ngo intoki zawe zimenyere. Ntago ngubu twanahije imyitozo oya, ukeneye gufata agahe kawe gusubiramo zazi twatwize, ukazisubiramo inshuro nyinshi kugira ngo intoki zimenyere kugendana n'izi ngizi. Exercises zose twakoze, imyitozo yose twakoze, ukeneye kujya usubiramo rimwe na rimwe kugira intoki zimenyere. Noneho tujye tugera no kubikomeye, tugeraho ducuranga ibintu byinshi ariko wagerageje gusubiramo za exercises neza. Murakoze rero.